تەماشەوانên هێژە گرێدای ئاڵۆزیên ترکیە لەگەل جیهانە وڵاتên ڕۆژاوا لەگەل پەیمانە ناوێنە ئیسرائیل و ئیماراتێدا هاتی ئیمزەکردن هەروەها ڕاگەشتیە دەریای سپیدەگ و ڕوو دەدە لەگەل ڕۆژنامەوان موتلو و چبیرۆڵ و واشنگتن ئەمێ بگرنە دەستان دەم باشکەکێ موتلو دەستپێکی دەدەخوازم ژوەر دەست پێ بکەم نها ئاڵۆزیên ترکیە لەگەل وڵاتین دەردۆراخوا لەگەل ئەمریکا لەگەل ئەوروپای ئەو قاز زێدەبوونەکو ji xwe di bernameyekê de di nûçeyekê de gelekî zehmet e got hemûyan mirê mirov bigire dest lê ji pirsgirêka derya spî ez dest pê bikim niha Tirkiye dest nîşan dike ku keştîrêkiriya wê de dê li gazê li enerjiyê bigere li aliyê din gelek welatê din vê yekê qebûl nakin min bixwe nexşeya Tirkiye jî dît yanî derdora xwe hemî weke ava xwe dibîne gelo helbesta Ewropa helbesta Amerika tu çawa di nirxîne gerişte bik. Rast bêje Cemal her Tirkiye gelek arîşe xwe hene li gel cîranan wê li Washington taybet mirov dest pê bike Washington xwe di rewşekê dijbar de dibîne du hevalbendên wê aloziyên wisa kur hene Washington berê jî bang li Tirkiye kiribû ku divan reftarên xwe yên ve daviye de hinek xwe paş vê bikişîne ji ber ku ew dibe sedaben nerazî bûnan yekî tî Ewropî jî bi heman awayî bang li Tirkiye kiribû ku ev kiryarên xwe li deryayê spî bikişîne yanî kêm bike îro li Viyanayê paytexta Avusturyayê Nemsayê civîna Pompeo wezîra derve Pompeo heye li gel heftaya xwe Yunanî di wir de hinek hûrgirê werin gotûbêj kirin lê mirov dikare bêje ku yani ew armancên Tirkiye ew gelek kes li Washington wek êrişkarî bi nav dikin ev helbesta Tirkiye derve siyaseta derve nerazîbûn heye taybetî li Washington ev nerazîbûn ji mecbê heye ji Kurdên Rojava bigire gelek mijarên girîng de cudabîriyên navbera Washington û Enqere heye ew yek ji wan e di wir de cudahî çi ye ferq çi ye her du alî jî hevalbendên Amerîkî ne lê do belku tê bilatê jî temaşevanên wê jî du senatörên navdeng banglo wezîr Pompeo kirin ku pêşî li Tirkiye bigire mafê Yunanistanê biparêze yani li Kongresa Amerîkî mirov dikare bêje li Washington di saziyên ramyarê think tanken de nerazîbûnek acizbûnek beramber Tirkiye heye li Amerîka hewl dide bi awayê dîplomasiyê hinek aram bike li rewşa Amerîka jî hinek zehmet e ji ber ku aliyê qanûnî Yunanistan mafdar e pispor bova awayî dibînin li Tirkiye dibêje ev giravên ku niha Yunanistan dibêje yên min in bixwe nerast e heq servê îddia dike taybetî jî salvegera sedan ya peymana Lozan'e de Türkiye dibêje edê dem hatiye ku ev peyman were pûçkirin neheqiye ku li me hatine kirin ew werin rastkirin ji ber wê yekê jî peymanan çedike keştiyên xwe lêkolînên lêgerînên sîsmîk dişîne keştiyên şerker dişîne lê li gor qanûna newletevî ev giravên Yunanistanê ne li Tirkiyeyê Kekê mutlu ez dixwazim wê pirsê bikim niha Tirkiye di medya Ewropa'da di medya Amerîka'da jî ev yek tê ziman got ji ber ku Tirkiye di qada dîplomasiyê de nikarê ser bikeve qada leşkerî qada êrîşkarî girtiye berxwe û bi van qadan dixwazê tesîrê fişarê li dîplomasiyê bike gelo dikarê ser bikeve di vê babetê de kek mutlu wekî rojnamevanekî li Amerîka got yani peywendî û şopandînate jî li ser rewşê heye dikarê ser bikeve bi siyasetekî wisa Ankara mixabin mirov dinêre heta niha bi serketiye serketiye ji ber ku civaka navnetîvî de valahiyekê mezin ya rêbertiyê heye berê rêberên cîhanê tirs hebû hinek tolê li ser wan werin bicîkirin ceza werin cîkirin di salên Dawîd ew namaye yani pir kes mirov Rusya û Qrimê bîne bîra xwe û Erdogan biraz Erdogan ji heman awayî difikre li Efrînê li Serêkaniyê Girêspî nalê Herêma Kurdistanê helbesta Tirkiye ev e ez dikarim bi rehetî heza xwe leşkerî bi kar bînim civata navnetîvî bedengê qelse yani ev heta niha ev siyaset meşiyaye mirov li aliyê Tirkiye binere berjivendî ji vê siyasete dibîne ji ber wê yekê jî niha yani Türkiye li her derê li Afrika li Somalî niha em bêjin li Libyayê yani ew
سیاست کتب باستی که لعالیه ترکیه مرو بنرخینه دمشه ترکیه بجوندی جویه که دبینه ل روشا یونانستان هنک جدای نوکی سوریه نوک عراقیه نوک لیبیای او هر سه ولات قادین شرن دستاته که خورد تنیه ل یونانستان اندام یکتی اروپای کمارا قبرس کتر دیویژن رهبریا باشور قبرس بناودکن دولت قبرس کمار قبرس دولت که سربخای اندام یکتی اروپایی او هر دو دولت به سربخانه قادر ناونتوی ده اعتبار وان هي جنهات خبات که ترکیه دکه او هر دو دولت بیشین او زدگاوی و بن فکرنا سروریا ما جبروی که نهات دبینی یکتی اروپا کتی حوله امریکا کتی حوله جبرکو دما شرک ترکیه هزا خواه لشکری برانبر یونانستان کار بینه او نه همان روشه که نهال عراق چه به سوریه چه به ام بجن لیبیا چه به لمرو دکاره بشه که جبر کو قلسپونا جواکا گشتی جبر تونبونا ربرتی پشنگه که کاریگر جواتا گشتی او جسارت اردوغان براز اردوغان او ربرن وکیوی که کریارن یک عالی به کو انجام جواتا ناونتی به کو دادگاه کردن به کو درازاندن بترسن گاون بیوی آوای بابشین که مطلود چرشوا دانستاندن گل یکیتی اروپا دکو وکی تدست نشان کریه هر یونانستان و قبرشی اندام یکیتی اروپا نلی ترکیه بابتا پنابران وکی شارکی گلکی مزن لهمبری اروپا بکارتینه گلو اروپا در روشا وی پرسکریکا لسر دریا سپیجی دی بالانسه که دیپلوماتیک بیگ بینه نرخاندنات دوی بابتی ده چیه که کمون؟ که جمال مرۆڤ نکاره بێژێ هەلبەستێکی هەلبەشی ئەوروپای بەس بکە یان ئەوروپاژی جدابیریên kur hene wek mînak Britanya û Almanya bi salan dirêj bi salan nêzîkî Tirkiye ne yani xeteke nêzîkî Tirkiye diparêzin û tevî ku Almanya qedexe kiriye ku çeka bifroşe Tirkiye niha derdikeve ku medya Almanî gelek bi werekî dirîvser gelek kefan bi medya Almanî tê birastî rojnamewaniye wan ev bixwaji bastikin çaba firotuna çekan berdewam e yani İngiltere ji bi heman awayî peyvendiya her du devletan tevî ku niha Britanya ji Yekîtiya Avrupa derketiye jî li dîsa jî hezekî serêkiye li Avrupa yani İngiltere û Almanya û Fransa du aliyên hember hebin Fransa bi karîgerî hem li Sûriye hem li mesela Rojava hem li Libyayê hem li Yunanistanê helbestekî tund dijî Tirkiye nîşan dide لی نه آلمانیا سرکتیا یکتی اروپا دیگه خانم مرکل سرکوزیر آلمانیا و وزیر درو آلمانیا او کتنه هولان کو جبر نرمکرنا گریجیا نابر هر دو آلیان لی دیسا اسپانیا ایتالیا او سیاسته کی ام بیشین لگور برجوندی ترکیه دمشین ناخوزن پیوندی خو خراب کن جبر و یکیشی دجواره کو مروف باسا هلبسته که یک کرتی بکه به همان که مطلوب خازم سر مجارا بله کرم که بله یعنی لو واشنطن چه که جمال دخوازم جبو تماشاوانه به بال بکشیم لو واشنطن ام بیشین کنگرس آوایی که پر خورد هم هر دو پارتیین کنگرسه مدیا بیراگشتی سازیان رامیاری و بیشه که بزینی حکومته yani جمیش و دخوازن ترکیه وره جزا کرن جبرچه F-35 Patriot Krina S-400 ji Rusya li cudabirî li Amerîka jî heye qasra spî taybetî serok Trump brez Trump bi awayekî cuda difikre ew jî dihêlin ku siyasetekî yektirtî dermekeve hem li Washingtonê hem jî li Brükselê mirov Ewropa bes bike ew jî di berjivendiya Tirkiye'de Tirkiye jî vê yekî pir baş dixebtin niha hilbijartin li Amerîka heye heta meha dû rêveberiya heyî eger hilbijartin encamên nû derxe jî rêveberiya niha heyî li ser destlatê dimîne ji ber vê kişî ez dibînim pêşbirî dikim ku dibe diwan demen de Tirkiye gavekî wiha din bike ku berjivendî ji vê rewşê bigire da ku ev heza xwe te askerî heza xwe askerî li ciyê him qada bi kar bîne ji ber ku dibêje min çi dest anî çi ew li ser ew ya min dibe ya min ez carekî din nadim ew helbest heye ew jî dibe hinek agadar be herkes. Kekê mutlu min dixwest ez pirsekê girêdayî vê rewşa îro bipirsim niha jalî Washington ve jalî serok Trump ve rêkeftina navbeyna İsraîl û İmaratê de wekî serkeftineke dîrokî tê binavkirin jaliyê xwe ve Tirkiye jî êrîşekî dîrokî Serokkomarê Tirkiye dest nîşan kir ku
جخوا اف پیمان پیمانه مریه و ام دکارم پیوندی خوی دیپلماتیک لگل امارات جی خود بکن اف یک گلو آلوزیه که دناف بینا پیوندی دناف بینا اردوان و ترامپ ده دکاری بکه نرخان دنات چیکه که مطلوب اوای کی کرد گرتو برسفام بله دikare çeke. Yani hatta nahat peyvendiye her dur rebela pır baş bu. O kanala ki taybet demiş ya. Le serok Trump gringe ki mezin de ve peymane gelek halen gring hene ya yeke murov dikare beje berjevendiye evlekariye İsrail'e ya dünya jevekim goti naha Amerika ketiye atmosfere hıl bijartine. Serok Trump pır peydivi dibine ku serkeftine ki dikada dervey dikada navbeti de serkeftine ki gring hebe. Ulu perskireka rojdat navin perskireka İsrail o Filistiniya ev gelek müjaleke gringe jiber ve ki hem Serok Trump hem partiye ve rebeliye ve gelek gring dibine. Hatta ahenge ko navbera harmonik ko navbera her dur rebera heye ve müjalede dikare henek kharabe. Jiber ko yani jibo Trump İsrail gelek gringe ev peyman gringe jibo serkeftuna khapır pır gring dibine jiber ve ki ev dikare henek çaresi henek alıcı çeke yani mesela nahat gulu gulustane gulu gulustan dikare khrabe ve kitaji baskır ev müjareke بله taybet. که گیمت گلکی سپاس بوده متوچی ویرولو روزنامه واشنگتن تلگلم